Kada se pojedincima ili grupama ljudi uskraćuju prava koje im pripadaju, govorimo o diskriminaciji. Postoje različite vrste diskriminacije, a sve se najčešće ispoljavaju u situacijama u kojima se svakodnevno nalazimo. Na poslu, u kontaktu sa javnim službama, sa organima vlasti, na javnim mestima. Pored obraćanja sudu, osoba koja je bila izložena diskriminaciji može da potraži pomoć Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Poverenik je samostalan i nezavisan državni organ koji se bavi zaštitom građana od svake vrste diskriminacije. Zbog čega se sve građani i organizacije obraćaju Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, na koje sve načine Poverenik može da reaguje i koliko je ova institucija efikasna. Za Evronet otkriva Gordana Lazarević. Na internet stranici jedne banke u Srbiji nedavno je bio postavljen upitnik za zaposlenje, u kome su između ostalog postavljena pitanja o imenu oca, bračnom stanju, broju dece i izvršenoj vojnoj obavezi. U tim pitanjima nevladina organizacija Mreže žene protiv nasilja uočila je kršenje propisa o zabrani diskriminacije i odmah poslala pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Online upitnici za zapošljavanje su nama otkrili jedno široko polje diskriminacije, pre svega žena, ali i muškaraca. Kao i svaka diskriminacija, ona je teško dokaziva. Ovi upitnici su nama pomogli zapravo da dokumentujemo ono što se u praksi dešava. Poverenica je odgovorila na ovu pritužbu potvrđujući da je poslodavac izvršio akt višestruke diskriminacije u oblasti zapošljavanja na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa. Na preporuku Poverenika da kandidatima za posao ubuduće ne postavlja takva lična pitanja, banka je odgovorila uklanjanjem nedopuštenih stavki iz upitnika. Ovaj slučaj je među više od 10 u kojima je Poverenica ove godine na pritužbu odgovorila mišljenjem i preporukom šta treba da se učini da bi bilo sprečeno dalje ispoljavanje diskriminacije. Postupanje po pritužbama u pojedinačnim slučajevima diskriminacije, bez obzira da li se ona vrši prema pojedincu ili prema čitavoj grupi lica, to je jedno od najvažnijih ovlašćenja. Ali srećom, Poverenik ima i neka druga ovlašćenja. Ono što je posebno važno jeste da Poverenik može da pokrene sudski postupak, parnicu za zaštitu od diskriminacije. Poverenica je od 2011. do sada pokrenula 10 ovakvih strateških parnica. Prošle godine, na primer, podneta je tužba protiv vlasnice jednog ugostiteljskog objekta jer učenicima romske nacionalnosti nije dozvolila obavljanje prakse u svom objektu. Ovaj postupak je okončan jer je tužena priznala i izvinila se učenicama. Reč je o slučajevima koji se obično nazivaju strateški važni. Dakle, to su oni slučajevi učestale diskriminacije. To su slučajevi diskriminacije koji nisu dobili sudski epilog. Međutim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima i mogućnost da deluje preventivno, odnosno da organima javne vlasti šalje preporuke za preduzimanje mera kako bi se obezbedila ravnopravnost ljudi. Među takvim preporukama su i one koje su upućene Skupštini i vladi o većem učešću žena u ovim granama vlasti. Povećana je svest o diskriminaciji, takođe mnogo je rađeno i na razgovorima sa sudijama, sa tužiocima, sa svima onima koji bi trebalo sa te državne strane da budu senzibilisani, da adekvatnije shvataju šta je to diskriminacija, da te zakonske odredbe nisu tu da bismo zadovoljili bilo koga iz inostranstva, već da su tu da se sprovode kako bi sve kategorije građana bile zaštićene. Iako sa velikim setom ovlašćenja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima male kapacitete. Pored problematičnog malog prostora, u kancelariji je zaposlena svega 21 osoba, uključujući Poverenicu. Kad je reč o preporukama koje dajemo organima javne vlasti, dakle preporuke za preduzimanje mera kako bi se sprečila diskriminacija, unapredilo ostvarivanje ravnopravnosti, sa tim preporukama i kad je reč o njihovom sprovođenju ne možemo biti zadovoljni. Među preporukama Poverenice na koje su organi javne vlasti reagovali je donošenje strategije za borbu protiv diskriminacije, ali se sada čeka usvajanje akcionog plana. Važno pitanje u statusu Poverenika je njegova nezavisnost, koja je garantovana Ustavom i zakonom. Poverenika za zaštitu ravnopravnosti bira Skupština na period od 5 godina na predlog Skupštinskog odbora za ustavna pitanja, a garantuje mu se imunitet kakav uživaju narodni poslanici.
Diskriminacija u našem društvu je i dalje veoma raširena, a grupe koje su najviše diskriminisane su Romi, žene, lica sa invaliditetom i seksualne manjine, ocenila je Narodna skupština koja je nedavno razmatrala godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Skupština je tom prilikom pozvala vladu i druge državne organe da preduzmu sve što je potrebno kako bi se ostvarile sve preporuke Poverenika, to jest kako bi se diskriminacija smanjila. Gledali ste Evronet.